thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Bueno, xa estamos de volta a piques de comenzar a final de Supercopa Feminina afrontar a os equipos Guardés e Porriño. E bueno, estamos aquí cos adestradores. Isma, vindes tamén de xogar a Summer Bag os dous equipos. Contanos un pouquiño, porque a información que temos é que xogastedes o primeiro encontro contra a Aula bastante ben, chegastedes a final e despois perdestedes contra o Superamara quedando segundos clasificados. Sí, bueno, un partido típico de pretemporada, ao final levamos moi pouquiño tempo adestrando, empezamos o día 1, levamos 20 de poucos días, bueno, normalmente chegamos a este partido xa moito máis rodados, este ano non pode ser así, pero bueno, vamos a ser competitivos igualmente. Ana, pola vosa parte, na Summer Bag, contanos un poquinho, porque claro, vos xogastedes contra o Superamara a semifinais, que forzastedes os 7 metros no último momento, pero perdestedes e despois xogastedes o terceiro, cuarto posto, o equipo rival, o Aula Valladolid, forzou os 7 metros nese caso, e aí quedastedes terceras clasificadas. Sí, foi un torneo bueno para trabajar, con todo teníamos a equipa un pouco curta como primeiras liñas, pero foi bueno, sentimos que tivemos buenas sensaciones del torneo, trabajamos bien y a continuar. Isma, tócache, como está o equipo este ano? Ides xogar competición europea? Sí, bueno, unha experiencia nova, creo que iso pois condiciona toda a planificación porque vamos ter que doblar moitas semanas, temos unha plantilla curta, pero para iso está o filial e para iso están as juveniles. Estamos moi contentas de poder dar este paso e o gallá sea para chegar moi lonxe. Ana, a temporada pasada rematou un pouco así como falábamos antes tamén co equipo de aquí dali do Rosal o Novas. Contanos, como está o equipo neste inicio de temporada? Pienso que estamos trabajando bien, tenemos buenas sensaciones, claro que la liga empieza la próxima semana y hay muchos cambios en los equipos, de jugadoras, de dinámicas. Claro, sentimos que estamos con la plantilla un poco curta, pero es lo que es, vamos a trabajar y mirar lo que pasa e intentar hacerlo mejor.
Por último, xa para os dous, é o segundo enfrontamento entre os vosos equipos, porque xogaste o torneo en memorial de Gilsand, e este é o primeiro oficial. Que esperamos deste encontro, Isma? Bueno, esperamos un partido de pretemporada como foi o de Porriño, esperemos con un resultado diferente, porque é certo que nos levábamos apenas 7 días adestrando, pues ahora estamos un poquinho máis rodadas, pero esperemos ser competitivas, que sexa un bo partido, que non se lesione ninguén, e que sexa unha festa do balonmán galego, é o que esperamos. Ana, por a túa parte, o resultado no memorial nos ven, non? Sí, obvio que sabemos que é unha Supercopa Galiza, que todos temos ganas de hacerlo bien, pero más do que todo, trabajar para lo que viene por ahí y que sea un partido muy bonito, tanto de Porriño como nosotros, y si ganáramos mejor. Pois nada, moitísima sorte aos dos e comezamos aquí. Continuamos aquí con esta festa do balonmán galego. Tamén moitísima sorte a vindeira tempada no inicio da competición. Hasta este pabellón da Sangriña para celebrar a final da Supercopa Galicia feminina, que enfrentará os equipos do Mecalia Atlético Guardés e o Conserva Sorbe Zendal Balonmán Porriño. Antes do comezo do encontro, vamos a dar entrada ás bandeiras da Federación Galega de Balonmán e a bandeira de Galicia. E agora é o turno de coñecer os equipos protagonistas desta final e comenzaremos dándolle unha benvida ao equipo do Mecalia Atlético Guardés. E agora, turno para presentar o equipo contrincante nesta final de Supercopa Galicia femenina, o Conserva Sorbe Zendal Balonmán Porriño. Comenzamos agora coñecendo as protagonistas deste encontro e vamos a comenzar dando a alineación do equipo que hoxe xogará como visitante, o Conserva Sorbe Zendal Balonmán Porriño.
Con número 3, Ekaterina Zukova. Con número 4, Carolina Bono. Con número 5, Micaela Casasola. Con número 7, Alicia Campo. Con número 8, Iria Benaches. Con número 10, Malena Valles. Con número 12, Ayelen Rosales. Con número 14, Aitana Santomé. Con número 18, Ana Palomino. Con número 19, Aroa Fernández. Con número 20, Maider Barros. Con número 21, Saray San Martín. Con número 22, Paulina Pérez. Con número 35, Madi Bengoechea. Con número 88, Daniela Moreno. Y con número 95, Lucía Laguna. Adestrador Ismael Martínez. Ayudante Sergio Mayo. Oficial Gerardo Carrera. Turno agora para coñecer as xogadoras do Mecalia Atlético Guardés. Con número 4, África Sempere. Con número 6, Jazmín Lucero. Con número 11, Cecilia Cacheda. Con número 13, María Palomo. Con número 14, Paula Fernández. Con número 15, Elena Martínez. Con número 16, Miriam Sempere. Con número 17, Cristina Cifuentes. Con número 18, Carme Castro. Con número 24, Elena Amores. Con número 32, Estela Carrera. Con número 38, Ania Ramos. Con número 44, Iciar Martínez. Y con número 94, Janet Rodríguez. Adestradora Ana Seabra. Ayudante William Roque. Oficial Gloria Rodríguez. As árbitras encargadas de dirigir o encontro serán Marta González e Silvia Vázquez, auxiliadas na mesa por María Pilar Barbosa e Manoli Martínez. Exercerá as funcións de delegado federativo Aurelio Barreiro. E agora, por favor, pregamos a todo o público asistente a este pabellón da Sangriña que se poña en pé para escoitar os acordes do himno galego.
Moi boa tarde. Hola, benvidos de novo ao... Benvidos de novo a Tras a foto das dúas capitanas antes do comenzo do encontro e mentras os equipos están recibindo as últimas indicacións, tanto a Federación Galega de Balonmán como o Mecalia Atlético Guardés queren facer un recoñecemento moi especial, así que por favor pedimos que salan a pista os diferentes representantes da Federación, que salan a pista tamén os representantes do club Mecalia Atlético Guardés e que sala por favor tamén a familia de Juan Rodríguez. Gustaríanos comenzar este encontro facendo un sentido minuto de aplauso moi merecido para a gran labor e o magnífico traballo que se fixo polo balonmán femenino, polo deporte de base nesta Vila da Guarda e por o gran exemplo e legado que deixou unha persona como Juan. Forte aplauso. E agora, tanto a Federación Galega de Balonmán, de mando o seu presidente Bruno López e da súa presidenta Carla Abad, así como o Mecalia Atlético Guardés, de mando o seu presidente de Jesús Rodríguez, fan entrega á familia dese recoñecemento á labor de Juan Rodríguez, antigo presidente de honra do Mecalia Atlético Guardés. Pedimos de novo un gran aplauso para a familia e o maior dos recoñecementos para esta gran persoa e gran traballador do balonmán e do Mecalia Atlético Guardés. En un sin tres daremos comenzo a esta final de Supercopa Femenina que enfronta o Mecalia Atlético Guardés e o Conserva Sorbe Zendal Balonmán Porriño. Que tal? Boa tarde, de volta aquí xa na canle de YouTube da Federación Galega de Balonmán para vivir a segunda das finais da Supercopa Galicia nesta parte, na parte feminina, que vai a enfrontar o Conserva Sorbe Zendal Balonmán Porriño con Mecalia Atlético Guardés. O meu carón de logo, Pillo. Que tal, Pillo? Hola, boas tardes. Preparados ahora para a parte feminina. Recordamos, dous equipos que están na máxima categoría femenina na Liga Iberdrola e este ano o Porriño con esa estrella en competición europea visitando Italia no mes de outubro. Sí, bueno, penso que é un hito histórico no club, se debe aproveitar a nivel mediático, a nivel de tirón e a nivel incluso competitivo, non vai ser excesivamente fácil, pero eu penso que ten opcións de gañarlle aos italianos e seguir pasando ronda, non? Insisto, un hito histórico do balonmán galego tamén. Sí, un hito histórico, ese camiño por Europa que abriche ti, que tocouche nese momento abrilo en Cangas, nesa viaxe a Rumanía. Despois o Guardés con varios anos consecutivos en Europa, chegando incluso a unha final da EHF League, que non puido levantar
ante, vamos, a mayor das hostilidades en campo visitante, pero agora xa toca o turno ao Porriño nesa visita a Italia, que seguro que vai a sair victorioso dende aquí, a maiores das sortes para o equipo de Isma. Comezou o partido xa poñendo o primeiro ataque ao Mecalia, o Balomán Porriño, despois dese ataque do Mecalia Guardés, que conseguiu xa o gol. O lanzamento dende o extremo dereito, ben levada esa circulación a zona de Maider, conseguindo Maider o primeiro gol no extremo dereito, atacando Mecalia Guardés. Cecilia buscando para Elena, balón buscaba aí a Cristina Cifuentes, non conseguiu conectar aí a primeira línea. A pivote do Mecalia, balón cara a Maider novamente, a parada que ven agora por parte de Miriam Sampere. Bueno, aquí eu penso que xa se ven dous equipos máis rodados e con máis xa chispa a propia, faltando unha semana de competición, non? Entón creo que xa vai ser un partido quizá de un pouquiño máis de calidade co anterior. Por suposto, ser derbi, pois moitísimo máis disputado e con moitísimo máis tensión. Terceiro derbi xa do que vai de pretempada, Terceiro derbi entre elas, unha parada maravillosa agora de Ayelen. Primeira parada para a porteira do Porriño e o lanzamento de Ceci. 2 minutos, camiño do minuto 3, ese empate a 1 no Electrónico da Sangriña. Pabellón ateigado como non podía ser de outra forma para este derbi da Liga Iberdrola. Balón cara a esquina, novamente Maider, terceiro lanzamento, agora outra vez outra parada de Miriam Sampere. É curioso o plantexamento de Isma de entrada, está xogando con 3 primeiras líneas potentes, deixando as dúas máis xogonas, Malena Valles e Caro Bono no banquiño. Non sei se tendrán algún problema físico, pero non é habitual que non haya unha directora clara de xogo como estas dous no ataque de Porriño. Tamén aforra cambio defensa-ataque, en fin, que hai moitas connotacións. Aquí xa estamos afinando moito porque xa queda unha semana para iniciar a competición. Esas son as derradeiras probas para ese inicio competitivo. E aviso de pasivo, Ceci buscando ese pase, quería conectar aí con Elena Martínez, non conseguiu esa conexión. Vai a poñer o balón en movimento Cristina Cifuentes. Boa pinta ten Elena Martínez, unha das novas, fichase unha primeira línea nova e potente, que penso que vai ser unha xogadora importante, porque é unha característica xogadora que quizás non tiña o Guardesas, tiña a Julia Nuez, que desgraciadamente non poido demostrar a súa calidade aquí polas lesións, é un perfil moi parecido de xogo. De momento, primeiro lanzamento errado por parte de Elena nesa acción de pasivo. Balón cara a esquina, de novo recibindo Maider. Otra vez desdoblase Maider, acción ahora de Madi Bengoechea buscando ese lanzamento. Venga, parada ahí, venga defensa por parte de María Palomo. Tamén moitos centímetros arriba nesa defensa central do Mecalia. Sí, xa é habitual do ano pasado, Iciar Martínez e María Palomo. Unha defensa de moitos centímetros e moita contundencia, non? E o gol de Paulina Pérez Buffon, sacándose ao fusil. Elena con Ceci, vai buscar o 2 para 2 con Cifuentes, non o consigue Elena. Balón ao lado dereito, buscaba ben aí, se anticipou a defensa. E aí a defensa de Alicia. Iniciando un novo ataque. El equipo de Porriño. Observa, sorbe, Zendal, Balomán Porriño. Atacando de nuevo, iniciando desde o lado izquierdo, buscando ese desdoble de Sarai. Sacando Paulina. Balón quería buscar a Aitana, aí non se atreveu unha penetración a Aitana entre 1 e 2. Paulina nuevamente buscando a línea de 6 metros. Vai a haber golpe franco nuevamente.
para que continúe ese ataque do equipo de Porriño. Alicia de nuevo poniendo balón en movimiento. Benmadi, balón para Aitana. Alicia queriendo revolverse, vai a sacar os 7 metros aí Alicia nesa defensa interior de Cristina Cifuentes. En un pa un é moi difícil de suxetar a Alicia Campo aí. Cristina tiña que ter axuda porque senón irremisiblemente acabaría en 7 metros, probablemente con algunha sanción disciplinaria, non? O gol que consigue Paulina desde la línea de 7 metros. Teniendo 1-3 no electrónico. O que falábamos tamén no partido masculino, Sarai San Martín un extremo defendendo de segunda, forra un cambio, Alicia Campo ocupa o exterior. En fin, opción tácticas traballadas de Isma. A perda y ahora de Chiar. Nuevamente a correr o balón Porriño, opción de conseguir un nuevo gol. Atacando de nuevo el equipo porriñés. Recibe Paulina. Ahí va Aitana. Aitana nuevamente. En bote atacando, buscando ese espacio, habilitando. Venga, línea de pivote, 6 metros, un golazo que consigue Alicia. Oh. Y gol ahora. Van a ser De los 2 Pauli. minutos. É unha centella esta muller. Los 2 minutos para Madi. El gol que consiguió ahí na acción de contragol. Vemos a repetición. Con qué potencia. Cómo superó a defensa y cómo consiguió ahí o Golania. Pues anotamos ya ese primer gol ahí a Ania. Iniciando un nuevo ataque en inferioridad de Valeira, portería, equipo de Isma. Pues hoy tenemos a Malena Valles desde o centro, Pillo, como te decías. Sí, ahora xa é máis recoñecible o xogo de ataque, non? La penetración que tentaba ahí Aitana. Pero ben detida aí pola defensa do Mecalia Guardés. Entrou Caterina Zukova tamén, outra das novas. Vaya Aitana buscando ese bloqueo de Caterina, no lo consiguió. Paulina, ahí Vallés buscando penetración entre 1 e 2. Y o gol que consigue Malena. Poniendo 2-5 a distancia de +3 para Blamón Porriño. Iniciando un nuevo ataque equipo de Guardés. Cecilia, sacalo a Cristina, Elena, lanzamiento, balón cara a esquina, Ania nuevamente. Fantástico gol de Ania Ramos. Desde o extremo No, ahora mismo. Non era fácil, porque Fátima Yelén é unha porteira de envergadura. Viene así con botándolle arrestos para tirar esa vaselina muy alta que remató una caixa. Zukova sacando, apoyándose en Aitana. Paulina, Malena. Nuevamente Aitana cara afuera, que sigue a sacar ya a falta en ataque. Cristina Cifuentes guía colisiana que non, sacando un nuevo gol Porriño. El gol de Sarai desde a esquina. Recupera a jugadora excluida Sablamán Porriño. Oh, que ben, vaya finta de Elena. Tremenda parada de Ayelen. A ver o tempo. Creo que hubo mal cambio aquí. No, eu creo que un tema. E agora neste comercial, minuto 10 gustaríanos facer un recoñecemento en forma de aplauso a Peña do Inferno
por ese 10º aniversario a unha das peñas máis recoñecidas a nivel nacional. Así que ese aplauso de parte de todo o público deste pabillón da Sangriña e das xogadoras e adestradores de ambos conxuntos. Noraboa por eses 10 anos e a cumplir outros 10 anos máis. Espectáculo puro, ¿eh? Sí, sí, sí. NBA. Lo que dice pausa comercial. Para, pois, Noraboa aí a Sí, hai que agradecerles. Porque moitas veces o balonmán sin este tipo de peñas, como pasa a Marea Azul en Cangas, por exemplo, non sería o mismo. Son os que tamén invitan moito a acudir ao pabillón. Son en sí mesmo auténtico espectáculo tamén. Por tanto, ben merecido homenaxe, ya que foi parecido unha pausa comercial, pero ben merecido homenaxe. Pois xa está o balón en movimento novamente. Madi dentro centro, Aitana con Paulina Bufor no lado dereito, Maider con Paulina. Uy, aí que ven ese impar ahora, sí, que lle sacou perfectamente a xogadora de Guardesa. E o erro de Cristina Cifuentes, que ben baixou tamén Aitana, ese repliegue importante. Ese tipo de accións que lle pasou a Paulina veñen derivadas evidentemente polo bo traballo defensivo a presión do impar do defensor e tal, pero a utilización innecesaria do bote. Eso é un erro garrafal no balonmán, coller o balón e botalo, porque perdes unha cantidad de recursos que te poden, aparte de conseguir situacións boas de lanzamento, que te poden permitir sair de unha situación complicada como esa. Aitana, levántase Aitana Santomé, o balón que se estrela no pau, o lanzamento da moañesa. Continúa o 3-6 no electrónico, a prol o balonmán Porriño. Ceci dende o centro, iniciando nuevamente o ataque. Tenemos un desdoble. Elena buscando la penetración de Cilia Cacheda, balón a esquina, vai outra vez Ania Ramos. Como lle ofreceu o corto, pero o lanzamento foi tan rápido. Sí. Está sendo unha auténtica desatascadora Ania Ramos, Boa acción aí de Ania. 4-6 no electrónico. Iniciando un nuevo ataque o equipo de Isma. Paulina con Madi. Paulina ahora vai a partir del centro para iniciar este ataque. Sacando a Alicia. Madi nuevamente, Paulina. Aitana, vaya pelexa está vendo aí nos 6 metros. Aí saltan chispas. María Paloma é unha xogadora dura, unha xogadora evidentemente menos kilos que Alicia Campo e necesita axuda, non, pero é unha xogadora brava tamén, María. Sí, muchísima energía por fricción que se está generando ahí. Le vaya a poner a balón nuevamente, ven Aitana, levántase Aitana, balón a escuadra, lanzamento de Aitana. Segundo erro no lanzamento da lateral de Porriño. En Ceci, espacio para un contra un, a parada de Ayelen, pero vaya a sacar los 7 metros de exclusión para Ekaterina Zukova. A explosividade desta muller é increíble. Ceci con espacios, sí. aparte que é imprevisible, porque ten moi baseida o débil, o corto. Mira o pivote tamén, en fin, é unha xogadora de moitísimos recursos aí en ese xogo entre líneas, non? O gol de Elena Martínez agora. E a liña de 7 metros vai baleirar novamente a porta o equipo de Porriño. Nesta segunda inferioridade do equipo de Isma. E as dous conseguidas en situacións de un para un ou contraataque, en fin, de accións moi individualizadas, que Porriño ten, o Guardés ten unha explosividade nas xogadoras brutal. Aitana, agora sí, Alonso, o balón na caixa. O gol de Aitana Santomé. Xogadora que foi campeona do mundo universitario este verán tamén. Na man do propio Isma. Posición de 90 ataque. Que ben como aproveitou ese arrastre de Cristina Cifuentes, pero espectacular a parada de Ayelen. A cuarta parada de Ayelen.
ese lanzamiento de Elena Martínez. Atacando de nuevo Balonmán Porriño. Aitana quería apoyarse en Saray. Iniciando de nuevo. Ahora sí, Madi con Saray. Aitana con espacio. Buscándose un para un. Quería apoyarse ahí en Alicia. Pero ven a defensa del equipo de Porriño. Aitana y aviso de pasivo nuevamente. Como golpe franco de Colegiada, que queda un único pase. Y veremos si es Paulina que recibe efectivamente. Ya está, ese pase se sobraba. Balón quedó ya a Mecalia Atlético Guardés. Elena, balón para Ania Ramos. Buscaba ese golpe de muñeca na rosca que non lle saleu, Pero fixe unha rosca inversa aí, non sei como adaptou a muñeca, porque foise hacia fora o balón. É rapidísima esta muller, Ten 4 extremos Guardés boísimos. Imagino que se abra no segundo tempo, dará entrada a Elena Mores e a Carmen, que veu do Porriño precisamente. Sí, efectivamente. 4 extremos de moitísima calidade. Atacando nuevamente el equipo de Porriño. Madi, Paulina, como buscaba ya Saray. Los colegiados que no hay nada. Uy, esa acción de Paulina que vaya a ser sancionada con 2 minutos. Sí, correcto. En esa saída contra que quería realizar Guardés. O que lle está dicindo Isma que non foi Paulina. No, más bien que está diciendo que se ha ido balón por el lateral, pero ahí está, está señalado golpe franco, que dio lugar a esa exclusión. Terceira exclusión do equipo de Porriño. Terceira superioridade de Guardés, nuevamente xogando esa acción de desdoble. Levando ben o espacio. Que ben. Ben levado o gol para Javi Mendoza. Outra das novas, con boa pinta tamén, Boa finalización, boa amplitud do salto, bo armado de brazo. Internacional por Paraguay. Javi Mendoza. Vuelve a valer a porta Isma. 6-7 en electrónico. Sukova con balón. Malena Maider. Malena nuevamente. Escapaba ya el balón a Madi, que se trataba de ir a engatillar. Non foi bo o pase, estaba en contacto Malena moi dificultada, pero se o pase chega a ser bo, estaba xa prácticamente feito. En Maider. Y buscaba zafarse en ese amago Malena Valles. Pero ya hay aviso de pasivo. Sukova que vaya a poner el balón en movimiento. Y de distancia colegiada. Sukova con Malena. O cruce para Madi. Otra parada de nuevo de Miriam Sampere. Estaba esperando ahí xa, Terceira parada de Miriam Sampere. Y nuevamente a superioridad de que vaya a llevar a Mecalia Atlético Guardés. E ahora se abra a Pauli Fernández. Sí. Outra auténtica explosividad de xogo. Vamos Pauli con Ceci. Levando ben a superioridad de Ceci. Tuvo que salir a buscar ese balón. Ceci para Pauli. Balón a esquina. E o golazo que consigue Elena Mores. Consigue empatar xa o partido. Está encontrando finalizacións boas pola zona exterior esquerda, Boa continuidade tanto de Martínez como Pauli Fernández como Cacheda, chegando sempre un pase máis. Ay, Madi. Balón para Paulina. Madi buscando ahí a Caterina, nuevamente hay aviso de pasivo, buscaba ahí a Sukova, a ver golpe franco en esa acción.
Apuñera balón con el movimiento Sukova, que ven ahí que rápida estuvo Malena y a parada de África. Perdón, de Miriam. Cuarta parada de Miriam Sampere, va a haber los 2 minutos. Ahí Elena Mores. Será a primeira exclusión do equipo do Mecalia Guardés. Vai Paulina. O lanzamento de Paulina, esquinado. Adivinaron ben aí Miriam Sampere, pero boa execución ahora de Paulina. Sí, unha auténtica especialista en 7 metros. Terceiro gol de Paulina, o segundo desde a liña de 7 metros. Xogadora importante tamén para Isma, pola súa versatilidade, extremo, lateral, con un ano pasado, unha tempada pasada fantástica coas guerreiras, unha pequena decepción non ir convocada despois hasta o final, pero en calquer caso unha xogadora dunha calidade increíble. O golazo agora de Cecilia Cacheda. E o Porriño correndo, xa querendo intentar esa acción de contragol. Aitana, que ben levado, balón a esquina. Que ben como se ha aproveitado do bloqueo. Por favor, o propietario Daniela C2 Moreno, matrícula 4203 GPS, un C2 blanco, por favor, que vaya a retirar o coche. E aí sí que discerniu ben o último pase despois de aproveitar o bloqueo, non darlle ao lateral que estaba presionado polo impare e xogarlle á zona exterior, non? Esas décimas de segundo que decíamos no primeiro partido. Exacto. Que hai que aguantar. Ceci con espacio outra vez, no 1 contra 1 e o gol de Cecilia Cacheda. Non poden con ela, O segundo gol de Ceci. Atacando de novo Porriño, Paulina. Ahí defendida por Ceci. Las colexiadas que se levante, que non busque a piscina neste calor, neste inferno da Sangriña. Iniciando un novo ataque. Que ben viña unha piscina aquí, Sí. Agora Mimiño aproveitámoslo a todos. Que ben leva da superioridade de cada lado esquerdo. Hoy non localizou ben ese lanzamento. Pero que ben levada aí a opción cara ao lado esquerdo. Recordamos de novo, C2 blanco, matrícula 4203 GPS. De novo Ceci, non contra un. Sukova que invadiu o área. O querer buscar ese deslizamento. Atacando novamente Aitana. A parada de Miriam. Quinta parada de Miriam Sampere. Sí, moi fácil. Levaba boa inercia para engatillar lanzamento, pero foi de moi mala localización e prácticamente espetoulle no corpo a Miriam Sampere. Aitana levando gran parte do peso ofensivo do seu equipo. Son 4 os lanzamentos de Aitana, un convertido tan só. Ceci, o balón cara a súa lateral. Vaya recibimento de Caterina Sukova. Sí. O mellor non foi intención, pero tocoulle a cara. Protesta Isma, pero non ten razón ahora mismo. Bueno, e a segunda exclusión xa para Sukova. Unha xogadora dura, como seu pai un gran xogador da extinta URSS que xogou en España, Yukov, en equipos en Málaga, creo que xogou, en Altea tamén, efectivamente. Pois esta é filla, e ten un irmán que tamén xoga, non sei ahora mismo por onde andará, pero por alá pola zona de Levante. Ahora estamos en época de segundas e terceiras xeracións, xa nos vamos facendo vellos. ¡Qué maravilla! ¡Qué lanzamento acaba de sacar agora Pauli! O gol de Pauli ao límite. Teño que recoñecer que é unha das miñas debilidades, Pauli Fernández. O erro agora de Madi nesa recepción. Ten unha calidad, unha capacidade de atraer
defensoras hacia ela e despois de finalizar incluso en situacións delicadas como era esta, que era unha situación bastante complicada, ¿no? Ceci con Pauli, Cacheda co balón, habilitando así aí a súa pivote, ben defendida ahora por Madi Bengochea. Porque aí María Palomo de envergadura ampla. Sí, sí. En Pauli nuevamente buscando balón cargado al lado derecho. Balón a esquina y a cepa do poste. Ahí el lanzamiento de Carme. De Zadez, menos de 7 minutos para llegar a descanso. Sale de nuevo Alicia Campos a pista para situarse en la línea de 6 metros do equipo ataque de Porriño. Volta Paulina tamén o ataque. Malena Vallés. Madi. Cruce moi longo con Paulina. Outro cruce ahora Malena. Hai aviso de pasivo. Balón a esquina que ben xogou aí. E balón que consigue parar Miriam Sampere. Pozo de continuidad de ataque de Porriño e finalización desbaratada por unha moi boa parada de Miriam Sampere. Pero desde logo moita calidad na continuidade do xogo e no aproveitamento dos espacios, atraendo dúas defensoras sempre ao poseedor do balón. Pauli con Ceci atacando un contra un. Aitana, Pauli, balón a esquina. Agora non se atreve no lanzamento aí a xogadora, pero sí que Pauli novamente sacando a relucir os quilates. Nova parada novo gol de Pauli, o segundo para ela. Camiñamos cara ao minuto 25. Malena con Madi, apoyándose en Daniela. Madi nuevamente, Paulina a esquina, non se atreve aí no lanzamento ahora Daniela. Malena, Madi. A ver, golpe franco en esa acción de Elena Martínez sobre Madi. Está excesivamente plana a defensa de Guardés. Quizáis debería intentar algún lanzamiento exterior. Ahí está Madi tentando, balón a Opau, entre Miriam y Opau. Vamos ya a notar la parada Miriam, nuevamente séptima parada esa da porteira do Guardés. Ese lanzamiento de Madi. Cambia defensa 5-1 ahora o equipo de Isma. Lucía no avanzado, Lucía Laguna. Volva a xogar con pivote, saca a María Palomo, entra Elena Martínez. Elena con espacio. Este sistema Ceci defensivo. recibiendo. Uy, Ay, como qué se bien, anticipó qué bien. ahí Madi. A ese pase cara a Elena que se desdoblaba. Y de tempo morto agora Isma Martínez. Imos a escoitar o adestrador do Balonmán Porriño. Bien, chicas, que no nos quite el arbitraje del partido. Llevamos 8 minutos de inferioridad, estamos bien en el partido, ¿vale? Seguimos defendiendo igual. Estamos ahora en 5-1, tenemos problemas de exclusiones, como hemos hablado, ¿vale? Está Laguna arriba. Si juegan con dos pivotes, va a desdoblar esa. En caso que podamos, nos vamos con Cecilia, ¿vale, Laguna? ¿Dónde estás? En caso que podamos, nos vamos al lado de Cecilia, ¿ok? En ataque, vamos a meter una de 7 ahora, con Malena, Pauli, Aita, Maggi, Alicia, Dani y Laguna. Dani, tienes al cambio tú, ¿vale? Venga, va. Bueno, parece que vai xogar con 7, sin porteiro. A ver como lleva aí. Vamos a xogar este micro partido, non? De menos de 5 minutiños hasta o descanso. Para tratar de rachar un pouquiño o partido. Bueno, e tamén probar situacións, a ver,
é romper o esquema ao posible tempo morto do rival, opcións que podía plantexar. Pero fíjate, é un sete con 4 primeiras líneas, habitualmente con 2 pivotes, e agora está xogando 7 contra 6, pero con 4 primeiras líneas. O gol que consigue agora Lucía Laguna dende o extremo. Moitas veces é máis difícil de defender polas poucas veces que se dá o sí, defender 4 primeiras líneas que non defender a 2 pivotes. Bueno, eso como sorpresa efectivamente pode che descolocar un pouco, non? Pero eu penso que bueno, se tes accións para traballar calquera das dous, que golazo ahora de Elena Martínez. Ten boa pinta esta xogadora, Sí, bo látigo de Elena. Se tes accións traballadas cos dous das dúas maneiras, pois sempre hai ventaxa porque hai un xogador máis, non? Sigue igual con 4 primeiras líneas. E situando a Aitana no lado dereito principalmente para a ventaxa do pase cara ao extremo, Exactamente. O que hai que xogar con anchura e xa está. Ben levado, que ven a continuidade cara a Alicia Campos, o gol de Alicia. Fantástica acción de continuidade do equipo de balonmán Porriño. E coñecendo a Isma un pouco, constame que seguro que está traballado non o seguinte. Calquer tipo de solución en esta situación, digamos, excepcional. Cecilia, o erro no pase cara a Elena. Doce iguales. Camiñamos cara ao minuto 28 deste primeiro acto. Sigue insistindo a Isma nese 7 para 6. As 4 primeiras líneas. Paulina. Malena, Aitana. Malena con Paulina. Malena nuevamente. Habilitando pivote o gol de Alicia. Que boa. Ese momentiño de espera e a toma de decisión, non? Ben xogado, que solicita tempo morto agora a adestradora do Mecalia Atlético Guardés. Dice que non temos o sonido da adestradora do Guardés, pero facendo dano agora. Vale, pues uno con vuelta y ampliamos, ¿vale? En defensa estamos bien. Siempre que haya desdoblamientos nos quedamos en el lado de Cecilia. Priorizamos que chuten en esta zona, ¿vale? Vamos a dar densidad. Ojo si salen con 2 pivotes, que van a desdoblar a esa pivote. Vete del lado izquierdo. ¿Dónde estás, Laguna? Estás bien ahí, ¿vale? Tías, vamos bien, ¡va! Jugar la misma, ¿no? Va a jugar la misma. Pasa. Finalmente escoitábamos a Isma. Eu creo que dicía que estaba facendo dano ahora o equipo de Porriño con esas accións en superioridade. E o tempo morto do Guardés seguramente un pouquiño buscando esa axustar a defensa. O cambio defensivo tamén, que lle meteu 5-1 xa fai un rato e hai que cambiar un pouco a forma de xogar, ¿no? Cando a defensa é aberta. Está claro que Isma con esas dúas decisións rompeu a monotonía do partido, está lle obligando a pensar a Guardés. Ceci, balón cara a esquina. Muy bien. Parada de Yelen. Quinta parada da portería de Porriño. 12-13 no electrónico. Agora non Valeira aporta Isma. Xa lle cambiou o ritmo do partido. Ahora que masculle o Guardés, non? Alicia saindo en auxilio da primeira línea. Paulina con Malena. Paulina buscándose un contra un. Malena con espacio. Paulina nuevamente a buscar 2 para 2 con Alicia. Madi. Paulina buscando ese imparo Guardés. Malena non se atreve na penetración. Paulina, o lanzamento de Paulina. Balón o Pau. Entre Miriam e o Pau. Penso que tiña un pasiño máis, o mellor aí tiña un espacio para aproveitar ese medio metro que lle permitira lanzar en salto. Buscaba aí acción individual África.
conseguiu o éxito. Elena ordenando ataque, menos de 20 segundos para chegar ao descanso. Pauli con Ceci, vai a buscar a 2 para 2, o lanzamento de Ceci, a parada era Yelen novamente. Queda pouquiño tempo. A Yelen poñendo o balón en movimento. Hai que acabar. África, Madi, vais a levantar Madi, remata Kisa con este lanzamento. Un encontro chegando ao descanso con ese marcador de 12-13. Con quizáis este primer tempo marcado por esa primeira dinámica do Porriño levando a iniciativa e despois os cambios do Guardés no momento que entrou Pauli e se xuntaron Pauli e Ceci. Cambiou moitísima a dinámica e o xogo, o Porriño quizá entrou mellor no partido e refrexouse no marcador con certa claridade. Guardés pouco a pouco folle collendo o aire o tema, chegou a poñerse por diante e novamente a decisión de Ismas volveron a darlle o timing de xogo ao Porriño. En definitiva un partido moi igualado, competido, con alternativas e que, como casi todos estes partidos, Porriño Guardés xa se lle nota que están en un puntiño máis de preparación e xa casi é un partido de competición. Por tanto, con resultado incerto totalmente como todos os derbis. Pois nos imos a tomar uns minutiños de descanso e volvemos sin 3. Ata agora. Agraciados nos diferentes sorteos no día de hoxe.
Mecalia Atlético Guardés quere facerlle un recoñecemento a Peña do Inferno por eses 10 anos, por ese 10º aniversario, así que, por favor, para facer a entrega pedimos que salan a pista Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán, Carla Abad, vicepresidenta da Federación Galega de Balonmán, Roberto Carrero, alcalde do Concello da Guarda, e Jesús Rodríguez, presidente do Mecalia Atlético Guardés, para dar esa placa conmemorativa por eses 10 anos. Noraboa por ese 10º aniversario e, como dixemos antes, a seguir cumplindo. Forte aplauso para Peña do Inferno por ese 10º aniversario. E, como decíamos, da man de Bruno López, presidente da Federación, de Carla Abad, vicepresidenta da Federación Galega de Balonmán, Roberto Carrero, alcalde da Guarda, e Jesús Rodríguez, presidente do Mecalia Atlético Guardés, reciben esa placa conmemorativa. E agora sí, de novo, a actuación da Escuela de Danza Actitud. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up,
Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up early, gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Que están a brindar este derbi entre Balomán Porriño e Meclaria Atlético Guardés. Recordamos 12-13 o descanso. Que está iniciando o ataque o equipo de Isma. Poucos cambios de momento, salvo de Iria Benaches aí na liña de 6 metros. Sí, o debut de Iria Benaches no partido. Tamén filla de un histórico xogador galego. Sí, sí, que Dani xogaba Benaches no mesmo sitio, ademais. Exactamente. Un bo xogador de ataque, fantástico. Siria complementa o pai porque tamén magnífica defensora. Bueno, pois algo que lle gañou ao pai tamén. Aí está Iria recibindo, convertindo o primeiro gol Iria. O primeiro gol para ela. Ben Pauli. Balón para Ichia, le vai a poñer un pouquiño de calma aí Pauli para iniciar este ataque con -2 para Mecalia Atlético Guardés. Elena, ven Ania, no desdoble para tratar de desequilibrar. Se busca, pero ven recibida ahí arriba por Madi Bengochea. Pauli,
con Elena. Itziar, Pauli, hay aviso de pasivo. Pauli con Itziar, ven esa cinta de brazo y el gol que consigue Itziar. É curioso que non lle dé Isma minutos a Mica Casasola e a Caro Bono. Deben estar con algún problema físico e, lóxicamente, si é así, pois acerto total de non utilizalas, prevendo males maiores, lóxicamente, non? Pero dous xogadores que tamén son importantes no xogo de ataque de Porriño. Faltan ataque que ven ya forzou aí agora Jazmín, a Aitana. Iniciando novo ataque o Mecalia Atlético Guardes, 13-14 no electrónico. Itziar con Pauli. Desdoblase nuevamente Ania para iniciar el desequilibrio. Itziar, Pauli con espacio buscando ese cruce para Itziar. Voy a buscar ese bloqueo. Superando y consiguiendo ahí el gol. Itziar Martínez. O segundo gol para ela. No que vai de encontro. Malena. Aitana poniendo un poquinho de calma e deixando que Madi acuda ao cambio, pois que se incorpore novamente Iria Benaches ao campo. Aitana con Malena. Paulina, Malena nuevamente. Cruce con Aitana buscando ese deslizamiento Iria Benaches. O lanzamento de Aitana, outra parada de Miriam Sampere. Sí, pero non está xogando con a fluidez que iniciou o partido Porriño ahora, Está lle costando máis elaborar o ataque, accións máis sucias, con unha defensora en contacto, sin a claridade e a lucidez dos primeiros minutos. Colle ahora Malena, o lateral esquerdo. Aitana dentro centro. Desdoblase Sarai. Aitana buscando esa penetración. Que ven a defensa ahora de otra vez de Mecalia Atlético Guardés. Paulina con Malena. Acaba esa penetración. Que ven a defensa ahora de Mecalia. El balón para Porriño. Quedou sin pasa aí Malena, Está defendendo moi ben o Guardés. Malena, lanzamento, golazo de Malena. Pois se non vai dunha maneira, vai de outra. Sacando el repertorio Malena, fantástico lanzamiento de ese armado intermedio. Esperando a Miriam Sampere. Iniciando un nuevo ataque. Pauli, Elena y Itziar. Recibiendo Jazmín. Ven ahí a defensa de Sarai. Bien Itziar. Pauli con espacio. Levántase Pauli. No fue capaz de ainda aguantar o balón sin soltarlo después del golpe. A pelexa na línea é terrible, Sí. Un golazo de Itziar. Terceiro gol de Itziar. Valor importante tamén desta muller defensora central. Pode xogar de extremo, de lateral e sobre todo eso, ubicarse na zona central defensiva. Unha xogadora dese perfil é importantísimo. Hay cambio na porta do Porriño. Salta Ana Palomino a cancha, sustituyendo a Yelen. Iria, balón para Aitana. Malena. Caballo cruce Paulina, pero no se ven en Maider. Malena, penetración, golazo de Malena. Qué golpe de muñeca final, qué maravilla. Gol de Malena. Un armado lateral e un muñecazo fantástico final. Terceiro gol para él. Hay una parada de Ana Palomino en ese lanzamiento de Pauli. Una transición que ve llevada, ha llegado cara a esquina, Sarai, o gol de Sarai. Muy bien, Pauli e Santomé dándolle continuidad e boa finalización de Sarai.
Nueva continuidad, tamén cambios na porta do equipo de Guardés. Salta Estela Carrera. Agardar a porta do Mecalia Atlético Guardés. Iniciando ataque Pauli con Elena, vaya a sacar a Ania. Itziar, Ania, Itziar, o cambio de ritmo ahí de Pauli. Itziar, ahí o erro de Itziar, no pase. Corriendo sobre Alemán Porriño. Pauli, defensa de Pauli Fernández sobre Paulina. Y ataque posicional ahora para Alemán Porriño. Muchos cambios. Ese cambio. Aitana con Malena, voy a poner calma Malena para iniciar ataque. En pasivo dende a grada do Mecalia Guardés. Malena, ¡uy, que ven ese desplazamiento de Maider! La parada de Estela Carrera, pero va a haber 2 minutos con el agarrón de María Palomo sobre Malena. Y cómo aguantó esa décima de segundo justa para que llegara Maider a ese desplazamiento. Sí, igual hubiera sido unha boa opción arbitral darlle continuidade a esperar a ver a resolución, si non cometer a pasos Malena, a ver como acababa a xogada. Malena con Paulina, Aitana buscaba a Iria, o erro, vaya Estela Carrera sacando a contra. ¡Ay, va! ¡Qué recepción de Ania! ¿Dónde estaba? Balón oco e apareceu Ania. É unha bala Ania, boísimo pase tamén de Estela Carrera, puso ya na man, porque estaba en trayectoria lateral a portería, non era doado ese pase, que eulle perfecta recepción, un contraataque dos que de libro. Maider, o lanzamento de Maider fora, ben intimidada aí por Estela. Tempo morto para recuperar el balón en la línea de fondo. Se pone el balón en movimiento nuevamente. Siguen Pauli, Chiar, Elena. Salta ahora Cristina Cifuentes a línea de 6 metros. Valeira aporta el equipo de Mecalia Atlético Guardés. Pauli con Elena. Van a iniciar ahí 2 para 2. Pauli con Itziar. Balón para Cristina Cifuentes. No fue quien de domar el balón. Portería Valeira. Ahí está Malena. Balón fuera. O lanzamiento de Malena. Errado. Una distancia. Porque se mantengo 16-17 en el electrónico. Pauli iniciando ataque desde el centro, apoyándose en Elena, buscándose 2 para 2 con Itziar. Pauli nuevamente apoyándose en Ania. El aviso de pasivo. Itziar voy a buscar el lanzamiento, colouse y entre las pernas a Ana Palomino. El cuarto gol de Itziar. Malena Vallés, Aitana Santomé. A ver, golpe franco. Non estuvo Palomino aí, ese era un lanzamento que tiña que era dela. Estaba lle costando moitísimo a Guardés conseguir situacións de lanzamento. Salto a cancha de novo Sukova. Malena con Madi. Balón cara Paulina, buscaba esa penetración entre 1 y 2, se sacudía o cruce Maider Barros. No, balón en momento. Sukova con Madi, buscaba Malena, que ben aguantó. Sarai, vaya a ver 7 metros. Los 2 minutos para Jamín por esa defensa interior. Obstaculizou o lanzamento da extremo. 7 metros e 2 minutos de libro. Hay que apartarse en esa situación. Ni siquiera quedarse quieto.
Va de nuevo Paulina. Estela Baixopaus. O lanzamento de Paulina. Consiguiendo un nuevo gol. Paulina Buffon. Cuarto gol para ela, terceiro dende os 7 metros. De 17-18 no electrónico. Vai baixando xa a temperatura ambiental aquí na Sangriña, afortunadamente, pero non a temperatura competitiva. Afortunadamente tamén. Afortunadamente aí temos, como non, esa peña de Inferniños subindo os decibelios aquí na Sangriña. Pauli, que maravilla de finta de Pauli. E vai a haber consulta burocrática, para ver esa sanción para Aroa. A ver en que quedan, si son 2 minutos ou máis. Sí, eu penso, pois si non sei. Si sacanando peto con cartón. Vamos a ver ahora con calma. Pero primero de todo que se recupere. Ahí está, recuperación, ese agarrón por detrás. Sí, bueno. Ese agarrón de camisola por detrás. Que lle pode acarrear unha sanción a Aroa e sobre todo esperar que Pauli se recupere. Ese golpe está. O cartón vermello, sí. Para Aroa. Esa acción defensiva sobre Pauli. Tenían que ser 7 metros, ¿no? No. A ver, golpe franco. Pois situación de superioridade para Mecalia Atlético Guardés. Con 17-18 no electrónico. Pauli recuperada xa. Recibiendo, poniendo balón en xogo. Pauli buscando ese cruce por la línea, que venga aí Ana Palomo, pero venga defensa do Balomán Porriño. Ciar con Elena. Ana Palomo, Pauli, que ven esa finta, que ven esa penetración de Pauli. Una finta de brazo, salido débil a unha velocidade supersónica. Un lanzamiento imposible xa para a portería de Porriño. Terceiro gol xa para Pauli. Está en un 75%. Malena, balón para Madi. Sarai, Madi nuevamente. Malena, balón a esquina. Paulina Buffon, ben levado ahora para o gol que consigue Maider. A veces as accións fáciles de continuidade con boa circulación de balón son suficientes para conseguir situacións boas de lanzamento, non? É moi boa velocidade de balón o Porriño, Exacto. Moi boa. Pauli, nuevamente con Elena. Pauli con Itziar, habilitando aí a liña de 6 metros. O gol de Paloma, a pesar de tocar Palomino. Gol de María Palomo. Leira nuevamente a puerta al equipo de Isma. De Zanova iguales, no electrónico. Madi sacando a Sarai. Malena. Nuevamente dentro centro, apoyándose en su cova. Ven Madi, otro cruce con Malena, que ven ese arrastre de su cova en la línea de 6 metros. Paulina sacando a Maider. Continúa esa circulación de balón. Hay aviso de pasivo. Malena Vallés. Buscando esa acción de un para un. Casi le consiguió Carreiro ahí a Madi. Quedan 2 pases. Como balón en movimiento de nuevo Sukova. Malena. Balón para Madi. Busca esa penetración. Va a haber golpe franco. Queda un solo pase. A recibir Madi, vais a levantar Madi o lanzamento. Ven aí a defensa do Guardés. Sigo balón, recordamos que da un só pase, mantense o pasivo. Sarai, Madi, o lanzamento de Madi, aí estaba agardándose a Estela. As defensas están sendo notablemente superiores aos ataques, Itziar, Pauli, Itziar levando a superioridade, o gol de Itziar. El quinto gol de Itziar Martínez. Ven Madi con Malena en velocidade.
Salta pista nuevamente Lucía Laguna. Ataque posicional para el equipo do Balonmán Porriño. Acude ahí Laguna, apoyándose Madi. Malena cambiándose a ritmo. Madi, balón a esquina para Maider. Ay, mal ahí o pase, dio que lesionada que no, que fue, tocó Bencoman. Paulina, balón a esquina, Maider por enriba do arco de Estela. Hoy sigue siendo esa tónica defensiva a que está predominando ahora mismo. Que le está dando a ventaja o Guardés. Ahora mismo tengo partido un pouquiño máis de cara que o Porriño, precisamente por ese bo nivel defensivo. Ania, Paulin, Itziar va a ir nuevamente a recibir a Ania muy arriba para tratar de dividir, buscar esa penetración. ¡Ven! ¡Qué velocidad de reacción tenga Ania para esas saídas! Sí, la verdad que Ania, Pauli y Cacheda son tres jugadoras complicadísimas. Con espacio, ahí que bien se anticipó ahora Maider, balón atrás para Sukova, quiere buscar ese ataque sostido por Porriño. Maider, Pau. Doble, carambola. Sí, ese no pinball son 1.000.000 de puntos, Sí, señor, vaya carambola ahora de Maider. Con fortuna y Atlético Guardés. Ese cuarto error, ese adelantamiento de Maider, 3 goles. Ese 3 de 7 que campeona las estadísticas de Maider Barros. Nueva opción de ataque para Mecalia Atlético Guardés. Estaba como se revolvía. E quen solicita tempo morto agora é a adestradora do Mecalia Atlético Guardés. Vamos a ver si desta vez sí a podemos escoitar. Atentas à espalda, os dobramentos de espalda. Atentas a sair aqui à árvore ao cruz ou quem está e à espalda por todo o rato. Ai, dei one. É para continuar a defender. É para continuar a defender e não deixar ninguém jogar na espalda. Ataque! Ataque temos Helena. Aí a adestradora do Guardés que estaba saindo o sonido ambiente o sonido dela e optou por quitar o micro. Está saindo os micros, o sonido de ambiente o que decidiu directamente cortar o micro e evitar que o rival pudera escoitar as indicacións. Vais a poñer de novo balón en movimento por parte do Mecalia Atlético Guardés. Esa volta Cecia a pista, poniéndose de nuevo balón en movimento. Oye, Elena, ese balón quedó muy abaixo, pero consigue domarlo María Palomo. Ya saqué el golpe franco nuevamente. A poñer de novo balón desde a liña de puntos. Aí María Palomo con Ceci vai a buscar ese primeiro 2 para 2 para tratar de buscar o desequilibrio. Elena con Pauli jugando con doble pivote agora mesmo o Mecalia Atlético Guardés. Ahí está Elena, penetración y gol que consigue Elena Martínez. Terceiro gol para ela. Paulina con Malena. O Cruces, capaz el balón, consigue domalo. Aitana Santomé con Paulina. Cruces los cambios. Ahí va. Ay. Muy rápido en ese cambio. Alicia Campos.
Miren pasivo dende a bancada. Agora sí yo conceden Malena. Balón a Alicia, como recibiu, como sacou o lanzamento, pero vai haber golpe franco. Continúa. Xogada de pasivo. Durísima defensa de Guardés, un 6-0 aí con Elena Mores ahora mismo de África unos segundos un pouquiño fora, pero durísima. Impacto agora. Durísima. Quizás excesivamente dura. 2 minutos en de que día defensora que non. Que ofensiu Malena. Elena Mores que non. A segunda exclusión para a xogadora do Mecalia Atlético Guardés. Bueno, pues ahora ten aí unha opción de xogar ben estes 2 minutos e acercarse máis ao marcador, porque lle está costando un mundo facer gol a Porriño. 17 minutos e medio superados. Alicia con Paulina buscando esa acción de 2 para 2, levando a superioridade de cada lado de Laguna, e a parada foi de Estela Carrera. Paulina, balón para Madi, agora sí consigue superar a Estela, gol de Madi. Pois aí o ten, 1-0, unha recuperación, empate partido. 21-20 a prol do Mecalia Atlético Guardés. Valeira novamente aporta o Mecalia, ordenando a xogada Cacheda dende o lateral esquerdo. Ania con Elena, impresionada esa defensa 5-1 Balomán Porriño. Elena buscando esa penetración, acción se estaba invalidada por golpe franco. Y aviso de pasivo. Recibe Cacheda, va a buscar ese bloqueo. Cruce para Pauli. Balón a línea de 6 metros, con fortuna queda ya Pauli, que se revuelve. Va a haber golpe franco de Colexiada. Lo pedía todo el mundo xa os 7 metros. Bueno, había que ver dónde estaba ubicada a defensora. Damos de beneficio da dúbida aos colexiados, como sempre. Recibe Ceci. O lanzamento entre a defensa e Ana Palomino. Evitan que se alonxe na caixa. Balón a esquina. Y agora, wow, lanzamento de Lucía Laguna, consiguiendo un gol polo ángulo corto que defendía Estela Carrera. Pois aí o ten, 0-2, empate o partido na superioridade. Ben xogada a superioridade por parte de Porriño. Cambios aí no equipo de Guardés. Salta xa novamente a pista Elena Mores no extremo esquerdo, con 2 exclusións xa. Elena apoyándose en Mores, Telly. Elena Martínez, Cecilia, que ven esa reviravolta. E hai aviso de pasivo. Deseados que el golpe franco, non saque de lateral. Yendo de nuevo balón en el momento. Ceci, outra reviravolta, que ven habilitada a línea de 6 metros. Magnífica acción de Ceci Cacheda. Unha cinta de Sirio hacia seu punto débil, atraindo a 2 defensoras, habilitando un espacio aí a María Palomo, fantástico para finalizar. Que creatividad ten Cacheda. E que con penetración, non é fácil despois darlle continuidade a súa acción. Malena con Madi, moito espacio. O erro de Malena, quería conectar aí con Alicia Campos palmeando o balón, non o conseguiu. Ven a contra, África, balón para Amores, gol. O gol de Elena Amores. Habían pasos dende o banco de Isma, e quen solicita o tempo morto é o propio Isma, o adestrador do Balonmán Porriño. Con Katia aquí, Pauli, Aitana,
en el otro 2, Dani y Malena en los exteriores. Bien, vamos a ver, no regaléis el balón, estáis jugando muy cerca. Separaros un poquito, ¿vale? Que está para nosotras, tranquilas, jugamos esta, va. 1, 2, 3. Y remata o tempo morto de Isma. Ese 23-21 a prol do Mecalia Atlético Guardés, agora mesmo no electrónico. Volve a utilizar outra vez a opción de xogar sin porteiro. Sí, nuevamente outra vez con 4 primeras líneas. Tan solo Sukova na línea de 6 metros para tratar de dividir. E sempre a pivote na zona do punto de penalti. Malena con Madi, le recibe Paulina, balón a línea, ahí está Sukova, gol de Katerina Sukova. Quería correr ahora Cacheda para Pauli, balón a esquina, a parada de Ana Palomina, que doy balón a Pauli, o gol de Pauli. Se receite que lle cae unos más a Pauli. Tuvo un pouco de suerte aí, porque a parada, esa recuperación de balón, tal como está o xogo de ataque ahora con 7 de Porriño, iba a meter moita presión a defensa da Guardia. Paulina con Malena, saltando chispas na liña de 6 metros, moitísima enerxía desperdiciada. Malena con Paulina, balón que buscaba aí a Sukova, día colexiada que non hai nada. Sampere parando o balón, pedindo a Elena o balón, aí vai Amores, precipitación aí, saca 7 metros nesa acción dende a esquina. Sí, pero en calquer caso precipitación non ten que xogar esa situación tan límite, porque aí o arbitraxe poido perfectamente deixar seguir o xogo. Vai Elena Martínez no lanzamento de 7 metros. Lanzamento Elena, petou no longueiro, cae o Rexeite, outro gol novamente de Rexeite para o Mecalia Guardés. Son moitos, os Rexeites que lle están indo a Armáns. A veces un puntiño de suerte deciden os partidos, non? De suerte que tamén hai que buscala. En este caso non había intervención de nadie, que caeu na man perfectamente, non? Ahí está Sukov. Malena, Madi. Malena nuevamente vai a buscar ese bloqueo de Sukova. Vaya defensa agora de Elena Morés. A defensa de Guardés é moi boa, moi boa. Agora mismiño un puntiño por enriba o Guardés en todas as facetas do xogo, sobre todo destacando iso, a defensa sobre todo. E de tempo colexiados. Si se escutará algún silbato ou poñer paz aí o delegado federativo nesa esquina. Van subindo os decibelios. Sí, é un silbato, parece ser que había un silbato ali. Debe ser que un chiflo seguramente ou así. En todo caso, partido parado, xa preparándose para poñer en movimento o balón novamente o Balonmán Porriño. O ese 25-22 que campea no electrónico. Camiño dos derradeiros 6 minutos. Está poniendo balón de nuevo en movimiento Sukova. Para Madi. Desde ahora se Laguna. Malena, Paulina, o lanzamento maravilloso de Paulina Buffon. Eso que se me daba de menos un pouco, ¿no? Esa defensa tan pechada, tan compacta, tan dura ahí atrás
un lanzamento de 9 metros aí que lle provocara dudas e darlle máis profundidade á defensa, non? Tempo para secar o parqué de aquí da Sangriña. Este característico parqué escuro. Los que xa quedan poucos, porque outro dos que tiña o parqué oscuro era en Ribadavia, pero xa pasou a historia dende fai pouquiño. Dos de antes, non? Parqués dos bons realmente. Sí, dos duradeiros. Exacto. Poniendo balón de novo en movimento Mecalia Atlético Guardés. Pauli recibindo Elena Martínez. Pauli novamente que ben fabricou espacio, lanzamento e os 7 metros que fabricou maravillosamente Pauli. E saca os 2 minutos a Madi Bengochea. Como contemporizou aí con ese amago Pauli. Aí ten que ter axuda ao oponente directo defensiva, porque senón é imposible en tan cerca de 6 metros, é imposible controlar esta muller. Aí vai o lanzamento do gol de África Champere. O gol dende os 7 metros para Pañero, 26-23. Malena dende o centro. Nuevamente portería Baleiro por parte do Balomán Porriño. Iniciando Aitana. Celongo levando a superioridade cara a outro lado. O golpe franco a prol do equipo de Porriño. Paulina dende o centro. Aitana, defensa moi arriba ahora de África Champere sobre Aitana. Malena buscando ese bloqueo. Hay aviso de pasivo. Malena Vallés, aí o pase cara a Sukova. Conseguiu adaptar o balón, pero día colexiada que non hai máis que un golpe franco. Malena, hai que buscar o lanzamento, xa non quedan pases. Venga, defensa do Guardés que non baixa a intensidade. Ollo. Aitana vai a ter que buscar o lanzamento, outro golpe franco. Dios, África Champere está en todos os lados, Sí. Está chegando a todo agora mesmo. Abarcando todo o ancho da pista. Solicita o tempo morto. O adestrador do Balomán Porriño. Sí, é un momento clave este. É un ataque, diría que é un ataque clave incluso. Sí, porque a distancia de 3, vamos camiño de que reste en 4 minutos. Fíjate que se agota o tempo morto, xa non lle queda máis tempo. Vale, saca Katia, va May aquí, vale, Paulina. Maggi, tú estás ya, ¿no? No, vale, entonces está Saray. Pauli, ponte tú aquí. Vale, May, vas tú. Ven a hacer pantalla, Paulina, y vienes tú en esta trayectoria, chut. ¿Vale? Sí, chutamos, replegamos las 5. Saray, Katia, Paulina, Maider y Malena, ¿vale? Y Malena, ponte abierta. ¡Ah! ¡Y me ciego antes! ¡Repliega! ¡1, 2, 3! ¡Que no yo bueno! Voltan a xogadoras a pista. Isma preparou xogada, pero se non me trabuco, están en pasivo e con un só pase. Sí. O número de pases non sei, pero pasivo sí que está. Creo que estaba no derradeiro pase. Está Paulina. Vaya golazo de Paulina Buffon. Espectacular. Que boa localización tamén, o ángulo longo abaixo. En unha situación saindo casi a punto débil, un golazo, a verdade, é importantísimo no marcador, Sí, poñendo a diferencia en 2 goles. Elena, o lanzamento, golazo de Elena Martínez, o 5º gol para ela. Correndo Balomán Porriño, vai a recuperar a xogadora excluída en breves. Y de balón Malena. Paulina. Araiza Martín, esa que entra de Madi na pista. Malena
con Madi, o deslizamento de Maider. Hoy que han de aprovechar el espacio ahí Paulina. Malena, que ven esa mano ahora de Elena Morés. Haciendo una defensa de intensidad titánica ahora mismo. Malena, no cruce con Paulina, vais a levantar buscando ahí a Sukova. Vaya a haber nuevo golpe franco por ese agarrón. Terrible la intensidad de la defensa, ¿eh? Ven Malena, que veis aprovechó todo deslizamiento de Sukova, pero a parada de Estela Carrera. Como agarraba ahí abaixo. Una parada que puede valer una final. Ceci con Elena habilitándose ahí a María Palomo. A ver, 7 metros. A ver, cambio una porta. Salta nuevamente a Yelen. Va a ser África Sempere que se dispone nuevamente al lanzamiento. Menos de 2 minutos. Subía colegiado, lanzamiento de África. Inexpugnable, sin dudas, sin aderezos. Xa ten que pasar algo moi raro tamén, eh? Sí, 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 a distancia de 4 minutos y medio. Xa nin Isma intenta cousas raras, dando prácticamente xa o partido por finalizado. A colgada para Madi Bengochea, o gol de Madi na colgada de Malena. Pois cousas raras non, pero aportando espectáculo ao balonmán. Hasta o final. Celebrando esa grada da Sangriña. E aí está o lanzamento de Jazmín, o gol de Jazmín Mendoza. Ay. Pasillo roba ahí ahora Elena. Ahí está atacando nuevamente Balomán Porriño. Qué buena defensa ahí ahora. Titánica, siguen subiendo a intensidad de aquí, no se da nada por perdido. Malena con Paulina, Madi. Viéndose en Saray, o lanzamiento de Saray, otra parada de Estela. Maider, e o gol de Maider, superando a Estela. La defensa do Guardés ata o derradeiro segundo. Tremenda. Creo que a clave do partido estuvo en ese nivel defensivo de Guardés, ¿no? Sí, sí, porque ahora la segunda parte, sobre todo la zona central con Elena Martínez e María Palomo, sí, foi sí. brutal, pero que África multiplicouse por 4, sí, os 2 segundos traballaba moi arriba, presionando moito, mordendo o balón, en fin, unha defensa complicada. Tens que xogar con moitísima lucidez, con moitísimo traballo táctico, movendo o pivote, abrindo moito, en fin, que foi unha defensa que te exixe xogar con certo nivel, non? Sí, porque incluso estou mirando Cristina Cifuentes, que tamén un habitual desas defensas, non actuou nesta segunda parte, pois polo buen facer das súas compañeiras, É outra boa defensora no segundo, non? Guardés penso que a clave das súas victorias van vir por aí, a pouco que lle axude a portería vai deixar os rivais en 24, 25 goles que se o ataque vale máis que ese valor, non? Sí, sin dúbida. Ses bagaxes curtos de goles van a dar moitas victorias ao equipo de Guardés, e sobre todo no momento que vaya recuperando tamén xogadoras, porque ten agora mismiño tamén xente como Blasca Hauptmann, ainda está en María Sancha, que acabamos de verla tamén, María Sancha, que efectivamente, María Sancha que tamén anda por aí. Ao final lo que se queixaba tamén a adestradora ao principio do partido, non, de que está a falta de efectivos agora mismiño na pretempada, pero a nada que vaya recuperando efectivos, seguro que le vaya a dar moitas alegrías aquí a parroquia da Sangriña
o Mecalia Atlético Guardés. Bueno, eu penso que tamén Porriño transmitiu que eu penso que nos van a dar alegrías aos dous, realmente, non? Sí, sí. Porriño ten unha historia coa competición europea que lle vai dar un puntiño máis de exigencia, de autoexigencia, pero creo que hoxe tiña dúas baixas importantes, non xogaron Caro Bono e Mica Casasola, que varía un pouco o equipo tamén con ele, sobre todo con Mica Casasola, que lle vai dar máis lanzamento exterior, e esta defensa tan pechada quizá viríalle ben, non? Por tanto, creo que Porriño tamén doume boas sensacións, creo que vai ser un ano bonito para os dous equipos galegos na Liga Guerreiras Iberdrola. Probablemente, un poquinho tamén o que dicía Isma, as competicións europeas están moi ben, pero tamén trastocan toda a planificación, entonces que adaptar esa primeira eliminatoria que teñas para ver si consigues continuar ou non. Sí, home, eu penso que ten que ser o objetivo de Porriño continuar, non? O que sí é certo, como di Isma, en breves instantes que te obligan a máis daremos rotacións, comienzo a que te entrega de obligan premios, a darlle entrada mellor a xente de todos os segundo equipos equipo, en fin, participantes pero eso sabe gestionarlo ben Porriño. Supercopa. Sí, Porriño final que este vayan ano vai a contar con 3 equipos cogiendo senior. su lugar, no Ten un terreno de equipo juego para empezar de cuanto Iberdrola, ten un antes equipo de a entrega. de División de Repetimos, Honra por favor, Plata, e tamén equipos un equipo en participantes Autonómica, 3 equipos que de vayan senior máis todo o que ven de situándose juveniles. onde lle A indiquen os base compañeiros da inesgotable de Federación Porriño, esa Galega de canteira de granito, para comenzar de moitísimas xogadoras que teñen sempre ali. Pois falta lle vai Supercopa facer este Galicia. ano, porque a exigencia, como decía Isma, de xogar en Europa e na Liga, pois é importante, non? Ir metendo esta xente nova xa, dándolle minutos de descanso, inda que sexan 5 minutos, 6 minutos en cada partido, xa cumplen o seu objetivo, non? Efectivamente, pero é importante que todas vayan entrando nesa dinámica de coller minutos, de coller responsabilidades todas. O feito de ver, por exemplo, se a Iria Benaches aí, pois xa é un moi bo factor de dicir que contase coa xente de abaixo. Exacto. Leva tempo traballando Porriño tamén con esa filosofía e ahora mismo é un momento para darlle un pouquiño de realza a estas rapazas que levan anos xa aí traballando con Isma. Pois en breves intres vais a entregar os trofeos desta Supercopa Galicia, na parte masculina, na parte femenina. Xa todo o mundo preparado, os equipos collendo o seu lugar e tamén agardando a ver quen vai a levar ese premio de MVP de cada unha das dúas finais. E aí xa, como non podía ser de outra forma, o hermanamento do Inferniño con Marea Azul, que cada vez que se xuntan é unha festa do balonmán nas gradas. Pois foi moita tamén a xente que se xuntou aquí na Sangriña hoxe para vivir esta primeira xornada de balonmán galego, o punto de partida temporada 24-25. Home, tanto Porriño cerca e aquí vir a Sangriña como ir ao Gatañal, non? Sempre vai haber ambiente, sempre vai haber máis historias, non? Sí. Pois xa preparándose os equipos, preparándose o atrezo para esa entrega de trofeos. E vemos tamén a Katy recoletando protagonistas tamén para unha entrevista ahora despois desta final feminina, e en breves daremos xa o punto final a esta Supercopa Galicia. E sí, este fin de semana creo que o vindeiro fin de semana será a final da Copa Galicia, esas categorías de Primeira Nacional na parte masculina e de División de Honra Plata e Autonómica na parte femenina. Katy, damos paso aí coa protagonista, esa a Itziar Martínez. Bueno, como nos pasaba antes, imos falar agora en castelán con respecto a Itziar, e imos de axudar. Itziar, es el partido muy igualado. Porriño se va un tanto arriba en el descanso y hasta el final del partido no se rompe un poquito. Cuéntanos qué tal. Pues la verdad que todos los partidos contra Porriño son así, emoción hasta el final del partido, y al final
echándole ganas, fuerza y consiguiendo la victoria hasta el final. Es la primera vez que se juega la Supercopa en Aguarda, aquí en el pabellón de Sangriña. Cuéntanos cómo se vive esto, porque al final es jugar en casa con esta afición, este ambientazo. A ver, también hay que decir que se tiene más presión, porque al final juegas en casa y tienes que ir, o sea, con la condición de ganar sí o sí, pero es verdad que con la grada que te tira hacia adelante, como se escucha y se ve, pues es imposible no estar contenta de hacerlo aquí y conseguir la victoria. Pues por último, Iciar, un dato curioso. Llevamos 3 Supercopas, en las que 2 las había ganado Porriño y una Guardés. Con esta victoria empatáis a victorias de la Supercopa. Enhorabuena. Gracias y espero que las demás también la gane Guardés. Pues nada, enhorabuena y vete a disfrutar con tus compañeras. Nada, nos despedimos e agora imos coa entrega de trofeos e nada, vémonos noutra. A todos e a todas e moitas grazas por acompañarnos hoxe na Guarda neste pabillón da Sangriña, dando inicio á tempada 2024-2025. A Federación Galega de Balonmán está tremendamente orgullosa de todos e cada un dos equipos participantes e hoxe podemos desfrutar do mellor balonmán galego. Gustaríanos darlle as grazas e tamén desexarlle a mellor das sortes para esta nova tempada os 4 equipos participantes, o colectivo arbitral, grazas tamén ás familias, a toda a afección, a toda a base que hoxe nos acompañou aquí, porque gracias a vos seguimos medrando e o balonmán galego e grande gracias a vosa implicación. Por suposto, tamén queremos agradecer a colaboración imprescindible e o apoio constante que recibimos por parte do Concello da Guarda, da Xunta de Galicia e da Diputación de Pontevedra e tamén, como non, do Mecalia Atlético Guardés nesta organización. E xa sen máis, chegou o momento da entrega de trofeos e para iso contamos ca presencia de Roberto Carrero, alcalde da Guarda, Isidro Lomba, concejal de Infraestructuras do Concello da Guarda, Fernando Reyes, concejal de Tráfico do Concello da Guarda e Celso Fariñas, concejal de Deportes do Concello da Guarda. Ademais, tamén os acompañan Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán, Carla Abad, vicepresidenta da Federación Galega de Balonmán, Jesús Varela, vicepresidente da Federación Galega de Balonmán e Xaila Bautista, responsable do deporte base da Federación Galega de Balonmán. E sen máis, imos a comenzar con esta entrega da Supercopa Galicia e o vamos a facer dando o premio o MVP masculino desta final de Supercopa, do que fará entrega Carla Abad, vicepresidenta da Federación Galega de Balonmán. O mellor xogador desta Supercopa, o xogador do Valinox Novas, Nil Guiteras. Vai entrega do premio Carla Abad, vicepresidenta da Federación Galega de Balonmán. Noraboa Nil, fuerte aplauso para él. Turno agora para a mellor xogadora, a MVP desta final de Supercopa Galicia feminina, a xogadora do Mecalia Atlético Guardés, Elena Martínez.
fai entrega do trofeo Jesús Varela, vicepresidente da Federación Galega de Balonmán. Forte aplauso para Elena por ese MVP acadado na xornada de hoxe. E pasamos agora a facer entrega do trofeo aos subcampións. E vamos a comenzar agora co subcampión desta Supercopa Galicia masculina, o equipo do Frigoríficos do Morrazo Balonmán Cangas. Farán entrega do trofeo Xaila Bautista, responsable do deporte base da Federación Galega de Balonmán, e Fernando Reyes, concejal de tráfico do Concello da Guarda. Vemos cómo se coloca o Frigoríficos do Morrazo Balonmán Cangas para a fotografía. E vemos como lle entrega Xaila Bautista e tamén Fernando Reyes, concejal de tráfico do Concello da Guarda, por ese subcampeonato acadado polo conxunto de Frigoríficos do Morrazo Balonmán Cangas nesta Supercopa Galicia que acabamos de vivir aquí no Pabillón da Sangriña. Forte aplauso para os xogadores do Morrazo. Pasamos agora ás subcampeoas desta Supercopa Galicia feminina. E fará entrega do trofeo Isidro Lomba, concejal de Infraestructuras, e Celso Fariñas, concejal de Deporte do Concello da Guarda. O equipo do Conserva Sorbe Cendal Balonmán Porriño. Forte aplauso para as xogadoras do Conserva Sorbe Cendal Balonmán Porriño por ese subcampeonato nesta Supercopa Galicia. E reciben o trofeo da man de Isidro Lomba, concejal de Infraestructuras do Concello da Guarda, e de Celso Fariñas, concejal de Deportes do Concello da Guarda. Turno agora para os equipos campeóns. Farán entrega do trofeo Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán, e Roberto Carrero, alcalde do Concello da Guarda. Os campeóns da categoría masculina nesta Supercopa Galicia, o Balinox Novas.
Ahí vemos cómo vaya a recibir o capitán de mans de Bruno López, o presidente da Federación, e de Roberto Carrero, alcalde do Concello da Guarda, o trofeo que os acredita como campeóns desta Supercopa Galicia masculina. Noraboa o conxunto rosaleiro pola final. E turno agora para as campeoas desta Supercopa Galicia feminina da tempada 2024-2025. Farán tamén entrega do trofeo Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán, e Roberto Carrero, alcalde do Concello da Guarda. O equipo campeón, o Mecalia Atlético Guardés. Xa temos preparadas as xogadoras campeoas. Vemos como Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán, e Roberto Carrero, alcalde do Concello da Guarda, lle fan entrega a capitana do Mecalia Atlético Guardés deste trofeo que as acredita como campeoas desta Supercopa Galicia feminina da tempada 2024-2025. E agora, por favor, antes de rematar, pedimos que todos os equipos se acheguen cara a zona central para sacar a foto de familia desta Supercopa Galicia. Por favor, todos os conxuntos que vayan cara ao centro para sacar a foto de familia desta Supercopa da tempada 2024-2025. Por favor, equipos colocados para facer esa foto de familia, que se coloquen única e exclusivamente os xogadores e as xogadoras de os 4 conxuntos que disputaron as finais do día de hoxe. Esa foto de familia. Ya temos a todos os equipos colocados. Era bonito acabar acompañando a canción entre todos os asistentes aquí a este pabillón da Sangriña.
Forte aplauso para os equipos. A ver qué tal cantamos. Y mientras a Federación Galega y tras esta foto y sonando esta canción, ponemos fin a Supercopa Galicia da tempada 2024-2025 dende a Federación Galega de Balonmán. Queremos reiterar de novo os agradecementos tanto a xogadores, xogadoras, clubs, colectivo arbitral, familias, o Concello da Guarda, a Deputación de Pontevedra, a Xunta de Galicia, o Mecalia Atlético Guardés pola organización. Moitísimas gracias a todos, moitísimo aprecio e moitísima ilusión é o que se vive aquí neste pabellón da Sangriña. Moita precaución no regreso a casa e vémonos a partir da semana que ven no inicio das fases de clasificación das diferentes categorías base do balonmán galego.